mwongeye kwirirwaho rero bakunzi ba Formula 1. Ni F1 Rwanda, nyine ni hahandi musanzwe mukuraho amakuru ya Formula 1 kandi mu kinyarwanda. Uyu munsi rero muri weekend nta Grand Prix yigeze iba. Grand Prix izaba next weekend, izabera Saudi Arabia. Iyo ubushizeho twari twayivuzeho ya Bahrain, abayitwaye n'abitwaye nabi byose twarabivuze. Ahubwo muri weekend nagira ngo byibuze twihugure ku makipe, ku modoka ziba ziri muri Formula 1. Turebe imodoka, aba ari imodoka 10, buri modoka nyine iyo tuvuze imodoka tuba tuvuze brand. Aba ari amabrand 10, buri brand ifite abatwazi babiri. Tuvuge niba ari Mercedes ifite abatwazi babiri, niba ari Ferrari ifite abatwazi babiri. Ubwo abatwazi babiri, umwe afite imodoka yindi uwundi ye, bivuze yuko bisanga bari mu muhanda ari abatwazi 20 n'imodoka batwaye nyine 20. So rero ubwo tugiye kuzirebera hamwe zose muri rusange, abari imodoka 10 n'abashoferi bazo. Turagenda duhera uko zitwaye umwaka ushize, duhera ku ya nyuma tugenda tumanuka hasi. Reka rero duhere kuri iyi modoka ya Williams. Ni imodoka y'Abongereza. Anyway, imodoka nyinshi zirimo hano ni iz'Abongereza ndetse n'Abataliyani. Iyi Williams rero niyo yari yabaye ya 20 ubushize. Ubu rero ikaba ifite abashoferi babiri. Muri aba bashoferi babiri harimo bita Logan Sargent w'umunyamerika ndetse na Alex Albon, ni umunyatayilandi ari kugendera kuri pasiporo y'Abongereza. Iyi ni Williams, niyo yari yabaye yanyuma ubushize. Albon we asanzwe yitwaramo. Anyway, ni n'umushoferi mwiza nyine, nuko iyi modoka yabo ntago yihuta. Bamuzaniyeho noneho umunyamerika bazajya bafatanya. Uyu munyamerika ni mushyashya, yasiganwaga muri Formula 2. Formula 2 ubwo ni nk'icyiciro cya kabiri cyo muri Formula 1. Nibyo ngibyo wamenya kuri iyi modoka y'Abongereza ya Williams. Ntabwo ari ibintu bishya, isanzwe ibiyanyuma nyine. n'imodoka ubona ibiciriritse muri tekinoloji no muri investment baba barayikozeho. Ku mwanya rero w'icyenda haje imodoka bita Alfa Tauri. Alfa Tauri rero ni imodoka y'Abataliyani. Ni imodoka y'Abataliyani ariko ifite abashoferi babiri. Wari usanzwe urimo ni Tsunoda, ako ngako ubona nyine k'Akayapani, yari asanzwe akorana n'umufaransa bitaga Pierre Gasly, ariko Pierre Gasly yagiye mu modoka yabo turaza kubona ya Alpine. Ubwo rero Tsunoda bahise bamuzaniraho umuholandi bita Nick de Vries. Nawe yavuye mu cyiciro cya kabiri cyabo cya Formula 2. Nibyo wamenya nayo kuri iyi Alfa Tauri. Nayo ni imodoka ibiri aho ngaho iwaya yo mu Butaliyani, nta kintu kinini ibifite. Ku mwanya wa karindwi, ku mwanya wa 8 haje iyo bita Haas. Umwaka ushize nyine wa 2022. Haas rero nagoswe ntabwo narebye ibyayo neza, ariko abashoferi bayo harimo uyu munyadanimark bita Kevin Magnussen, nawe ubushize yari ahari. Ubu ngubu hajemo n'umudage bita Nico Hülkenberg. Sinzi igihugu ivamo iyi hasi, ariko nayo n'imodoka bari nziza, iragerageza ibiri mu myanya y'imbere. Abashoferi babo ntago barangiza sezo yose batabonye mu byibuze nka podium nk'ebyiri cyangwa se ubushize uyu Kevin Magnussen nigeze no kubona pole position. Pole position ni ukuvuga ngo nuwirutse kurusha abandi muri qualifying. Nibyo wayimenyaho. Akahita haza ya Aston Martin, niyo yabaye ya karindwi. Yari umwaka ushize, yari itwariwe na Lance Stroll w'umunyakanada ndetse n'umudage bitaga Valtteri, bamwe ko mwibagiwe se. Ariko ubu bwo ifite Lance Stroll ndetse uyu nguyu bari kumwe ni Fernando Alonso. Fernando Alonso rero we ni umushoferi usanzwe ubizi ukomeye, ufite n'amachampionship. Ngira ngo kuri Grand Prix ya Bahrain we yatangiye agira abona na podium kuko yabaye wa gatatu. Lance Stroll nawe ni umushoferi ubura aho ngaho waya gusa afite experience kuko amazemo iminsi.
n'iyi modoka bivugwa yuko noneho ubu ngubu imeze neza, kuko ubushize twarabyumvishe Lewis Hamilton abivuga yuko imodoka ishobora kuba yiruka inshuro ebyiri kurusha iyo Mercedes bafite. So ya Aston Martin nayo ni imodoka yo kwitega. Ku mwanya wa gatandatu haje iyo bita Alfa Romeo. Alfa Romeo ni n'ubwa mbere yari ije muri iri rushanwa, ni imodoka y'abataliyani, ariko nyine ikiza yagerageje kuza imyanya y'imbere kuko yari yazanye n'umushoferi ukomeye bamuvanye muri Mercedes, ari we uyu Bottas Valtteri. Abantu basanzwe bareba Formula 1 baramuzi, yatwaraga Mercedes, ariko nyine kubera ukuntu muri Mercedes Lewis Hamilton aba ari we umeze nk'uyoboye, ari nk'aho imana yaho arigumura, yizera hano muri Alfa Romeo aza gufatanya n'aka gashinwa kabamo bita Guanyu. Aka gashinwa ka Guanyu ko nta nubwo kanazamukiye no muri za Formula 2 nyine bapfuye kugaterekamo gutyo, ariko nako karagerageza, baba bareba icyari cyo. Ku mwanya wa gatanu rero haje imodoka y'abongereza nayo bita McLaren. Nizeye ko nababwiye hano iyi siporo ya Formula 1 akenshi urebye ni abataliyani n'abongereza nibo benshi baba barimo. Iyi McLaren rero ifitemo umwongereza bita Lando Norris, uwo ngo wagira ngo ni nk'umumetisi, ikagiramo na Oscar Piastri, ni umunya-Autriche cyangwa se umunya-Austria. Baba bagerageza n'abana nyine bakizamuka, ariko ubona yuko biba bizagera aho ngaho bigakunda. Uyu Piastri we yaje avuye mu cyiciro cya kabiri, amaje no kugitwara Formula 2 yo mu cyiciro cya kabiri. Iyi ni sezo ya mbere Piastri arimo arakora hano, yavuye mu ya kabiri nyine ari umwana ngo babona ngo uzavamo ejo hazaza, araza ahera muri McLaren. Nk'ubu ngubu muri McLaren nitwara neza cyane, agaragaza ko ari umwana ufite gahunda, ashobora nko kuzabona nka kontre yo muri za Mercedes cyangwa se muri za Oracle Red Bull. Nicyo amenya kuri McLaren. Tujye ku mwanya wa kane, hariho imodoka y'Abafaransa. Iyi modoka y'Abafaransa bayita Alpine. Alpine rero itwarirwa na Lance Stroll, itwarirwa na Pierre Gasly, ni Umufaransa wujuje ibyangombwa. Alpine ikanatwarirwa nyine n'uyu Mufaransa undi Esteban Ocon, ni Umufaransa. Babaye aba kane, bari bagerageje ugereranyije n'imodoka bafite. Ni Abafaransa nyine baba bishakisha, ariko imodoka yabo iri hasi cyane, nta kintu kinini kirimo, usibye ko nyine abantu bazi ibintu by'Abafaransa ni abantu bazi kwamamaza ibintu byabo niyo byaba biri hasi. Ni icyo rero wamenya. Hanyuma ku mwanya wa gatatu haje Mercedes. Bwa mbere yaje ari iya gatatu mu myaka irenga 10. Ubundi yo yari imaze nk'imyaka 8 yose yibera iya mbere, guhera 2013 kugeza 2021 yiberaga iya mbere. Ariko imodoka yabo abantu barazubaye, aho bita ba Red Bull na ba Ferrari babacaho, kuko nk'ubu ngubu umuntu waje hafi ni aka kana bita George Russell. Uyu George Russell nawe ni umwongereza ukizamuka, yabaye uwa kane kuri klasoma y'abakinnyi. Lewis Hamilton Starboy ahita yibera uwa gatanu. Ubwo rero nyine imyanya ibiri ya mbere kuba yaratwawe, umwanya wa mbere kuba waratwaye na ine ya mbere hajyemo Red Bull na Ferrari. Ubwo amanota yose ya Red Bull na Ferrari abajya hejuru, abangaba bisanga ari aba gatatu. Ni sezo nyango mwarabibonye yuko Mercedes byayigoye, ntago birimo biracamo neza nk'uko babishaka. Ubwo rero ni ukuzareba ibyo ari byo, gusa ni ikipe nyine igowe cyane bitewe n'uko abatekinisiye bayo muri iyi minsi barimo barakora imodoka itihuta. Mu minsi ishize mwarabibonye Lewis Hamilton yivuvuta avuga ati aba bantu nababwiye ibintu bakora kuri imodoka barabyanga, kandi ngiye maze imyaka 20 ntwara imodoka, nzi iki imodoka ikeneye kugira ngo yihute, nzi n'iki imodoka idakeneye. Ati rero banze kunyumva, atari ku ubu ngubu ngira ngo barabibonye,
dutangira bahirene yuko iyi modoka nta kintu ishobora kuzageraho. So, reka dukomeze rero tujye kuri Ferrari. Tujye kuri Ferrari, niba ndumva nta kintu ntarutse kuri Mercedes. Ferrari rero nayo ni imodoka itwarwa, ni imodoka y'abataliyani yo ngira abantu benshi barabizi. Ferrari, iyo uvuze Ferrari uhita wumva abataliyani. Ifite abashoferi babiri, Carlos Sainz ni umwesipanyolo, n'uyu nguyu Charles Leclerc ni umunyamonako. Ariko uriya abanyamonako akenshi tubafata nk'abafaransa kuko ndumva ari n'igifaransa bivugira, n'amakipe yabo muri football njya mbona akina muri shampiyona z'Ubufaransa. Ni ukuvuga ngo rero iyi Formula 1 yo, iyi Ferrari ni iy'abataliyani. Mu minsi yashize byarayigoraga urabona ko yagarutse, yabaye iya kabiri. Umushoferi wayo Charles Leclerc yabaye wa kabiri mu bashoferi. Ubona yuko ari ibintu yagarutse mu kazi kabisa. Yari imaze nk'imyaka nk'icumi itaboneka. Hari Benz ariyo yigaragaza cyane n'iyi Red Bull, ariko urabona ko byaje. Ni imodoka igira abashoferi bakomeye, kugira ngo murabazi abo bitaga ba Mick Schumacher, nawe w'umunyabigwi ukomeye kuko nyuma ya Lewis Hamilton, Mick Schumacher niwe ukurikiraho nk'umuntu ufite championship 6. Ndumva ni ibyo ngibyo mwamenya kuri Ferrari. Ku mwanya wa mbere rero aba nibo batwaye championship ya 2022, Red Bull bakayita Oracle Red Bull Racing, ifite abashoferi babiri, umuholandi mubi cyane Max Verstappen ndetse n'umunyamegizike uyu bita Chico. Ni akazina k'agahimbano, ariko ubundi we yitwa Perez Sergio. Iyo ni ikipe imaze imyaka 2 yose ititiza isi. Ubu n'ubu ngubu irayoboye, biranagoye kugira ngo uzabone abandi bantu bazayikuraho, kuko iyi Red Bull nyine iri kurindwa mubi muri iyi minsi. Ni ibyo ngibyo wayimenyaho. Uyu Max Verstappen yajemo hano muri 2016, ari umwana ufite imyaka 17 gusa. Azamo we nta nubwo yaciye mu byiciro byo hasi, cyakoze yatwaye muri Formula 3 icyiciro cya gatatu, akivamo ahita aza direct hano, bitewe n'uko we afite se burya watwaye izi modoka, niyo mpamvu yaramupushingiye nyine abafite amakonexiyo yisanga hano muri Red Bull. Ariko nubwo asimbutse icya kabiri yaraprovinze yuko ari umuntu ushoboye, kuko kuva icyo gihe akiza amapodium yayajyagaho, nubwo nyine byari bikigoranye, imodoka yabo itari yakafatishije neza. Mbibutsa yuko iyi Oracle Red Bull, ubundi Red Bull ni kampani ndatekereza y'Abadage, ariko iyi ngiyi, iyi Red Bull ifite icyicaro mu Bwongereza, ni ikipe y'Abongereza Oracle Red Bull. So ni ibyo ngibyo wamenya. Hanyuma rero muri rusange dore nuko nguko mu kantu k'incamake, dore na ikipe n'abakinnyi bayo ko nagiye mbibabwira. ni ibyo ngibyo. Ahasigaye duhurire Saudi Arabia kwa gatanu, haba icyo bita practice, kwa gatandatu haba qualifying, bareba ukuntu bazajya guhagarara mu muhanda bimeze, ukuntu bazatangira irushanwa bakurikirana. Ku cyumweru haba racing. Ciao.